بر خلق ما عادت شده است پیش از همه گفتن سلام. ما بر شما ای دوستان از تحت دل گوییم سلام. ба бинандагони азизи телевизиони Баҳористон дар ин субҳи зебои ватан салом, салом, салом. тамошобинони азиз, барномаи субҳгоҳи Сафои саҳарро бо беҳтарин бахшу сужаҳо манзури шумо мегардонем. бо таманнои тансиятиву комёбии шумо инҷо оғоз мекунем барномаи субҳгоҳи Сафои саҳарро. субҳ хайр. ҳоло бо пешниҳоди як суруди ҷаззобу дилнишин ин лаҳза барномаро рангин месозем. бинандагони гиромӣ, ин идомаи барномаи субҳгоҳи Сафои саҳар аст ва меҳмони мо ҳастанд Шодиев Мудассир, хонандаи синфи нуҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 36-уми шаҳри Душанбе ва ҳамзамон ғолиби озмуни тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм ва як қатор озмунҳои дигар. Мудассир, шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. раҳмат, субҳи шумо ва бинандагон низ ба хайр бошад. ташаккур. хуб, ҳамаи мо медонем ки чанде пеш озмуни шаҳрии тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм баргузор шуд ва аллакай ҷанбаст шуд ва шумо яке аз ғолибони озмуни мазкур ҳастед. дар кадом
номинатсияи ин озмун иштирок кардед? ман аслан дар номинатсияи моделсозӣ иштирок кардам. Яъне ин яке аз номинатсияҳое буд, ки иштирокчиён хеле зиёд буданд ва дар байни он иштирокчиён, яъне ман дар номинатсияи моделсозӣ дар озмуни шаҳрӣ ҷои аввалро ба даст овардам. хуб, модели сохтаи шумо чӣ гуна буд ва аз куҷо пайдо шуд идеяи сохтани он? яъне ин моделро асосан соли 1832 олимони он вақта яъне сохта будам ва барои ҳамин ман фикр кардам, ки яке аз моделҳое, ки ба мо лозим меояд ва навоварӣ мешавад, ин модели электролиз мебошад. ва модели ман, ки шаклаш дар наво рафта истодааст, ҳамин хел мо дар ин модел процесси электролизро мегузарондем ва аз об гидрогени онро гирифта месӯзондем, яъне ба мисли гази онро гирифта сӯзишворӣ ҳосил мекардем. хуб, ба мо мегуфтед, ки ан ҳамин модели шуморо дар куҷоҳо метавонанд истифода баранд? модели маро асосан дар заргарӣ, яъне барои об кардани тилло ва нуқра истифода мебаранд ва инчунин мо метавонем ӯро дар яъне самакатҳои бачагон истифода барем ва барои об кардани яъне металлҳои ҳаҷман хурд, ки онҳоро бо масалан бо ёрии сварка кардан намешавад, мо онҳоро яъне пайваст карда метавонем. дар рафти ан ҳамин озмун, яъне дар сохтани ан ҳамин модел бароятон кӣ кӯмак кард? устодатон кӣ буд? яъне устодон хеле зиёд буданд ва яке аз устодони ман ин Норуф Зафар буд, ки асосан барои сохтани ин модел, барои тайёрӣ дидан ба ин озмун хеле кӯмаки омӯзгори ман зиёд аст. хуб, аз муассисае ки шумо дар он таҳсил мекунед, ба ғайр аз шумо боз буданд нафарони дигаре, ки дар ин озмун иштирок карданд? бале, ду нафари дигар низ буд, ки яке аз онҳо ҳамсабақи ман аст, яъне ҳамсинфи ман Зобитчоё Фарида ва дигаре Ҷомиев Абдураҳмон синфи 11 буданд ва онҳо низ дар ин озмун иштирок карда буданд. ба андешаи шумо ҳамчун як ҷавони навовар бештар кадом фанҳо, кадом равияҳо зарур аст, ки ҷавонони мо тавонанд, ки мисли шумо анамин гуна идеяҳои нав ё ихтироъоти нав ё як навовариро дар илм ба вуҷуд оранд? яъне ин ба худи онҳо вобаста аст. яъне чӣ қадar ки мо медонем, илмҳо ду навъ мешаванд, бадеӣ ва дақиқ. агар онҳо ба илмҳои дақиқ шавқу завқ дошта бошанд ва дар ин озмун иштирок кардан хоҳанд, асосан фанҳои физика ва математика яке аз фанҳои асосӣ мебошанд ва фанҳои биология, химия, география ва технология иттилоотӣ низ фанҳои зарурианд. хуб, муддассир, барои мо мегуфтед, ки чун мо дар болои миз ғайр аз ҷоизаи тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм, инҷо се ҷоизаи дигар мебинем ва мегуфтед, ки ин ҷоизаҳоро аз куҷо ба даст овардед? асосан инчунин ҷоизаҳо зиёд ҳастанд ва инҳо бошад аз ҷоизаҳое ҳастанд, ки ман дар олимпиадаҳо иштирок карда будам, яъне дар олимпиадаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ иштирок карда будам ва ин ҳамон ҷоизаҳо ҳастанд. масалан, имсол дар олимпиадаи ноҳиявӣ аз фани физика ман иштирок карда будам, ки ин дар мактаби 31-и ноҳияи Шоҳмансур гузашта буд ва дар он ҷо ман ғолиби ҷои дуюм шудам бо дастоварди 61 балл. яъне ин яке аз озмунҳое буд, ки дар он ҷо зиёда аз 25 нафар синфи 9 иштирок карда буданд ва ман дар байни онҳо ғолиби ҷои дуюм шудам. ва дигареаш бошад дар озмуни яъне олимпиадаи шаҳрӣ, ки дар он ҷо хонандагон аз 4 ноҳияи шаҳри Душанбе иштирок мекунанд ва зиёда аз 100 мактабҳо буданд ва дар он ҷо ман ғолиби ҷои сеюм шудам аз фани физика. хуб, ба андешаи шумо, ки шумо ки бештар майл доред ба фани физика, медонем, ки физика фани дақиқ аст. хуб, ба андешаи шумо ҳамчун як ҷавоне, ки ин фанро дӯст медоред, махсусан фанҳои дақиқ аз ҷумла физикаро, чаро бархе аз ҷавонону наврасони мо аз ин фанҳо мегурезанд, яъне шавқу ҳавас зиёд надоранд? чӣ мушкиле дорад? андешаи шуморо вобаста ба ҳамин фаҳмидан мехоҳем. яъне
он ҷавононро надидам, лек ҳастанд ҷавононе ки ин фан яке аз фанҳои мушкил аст, ба мисли фанҳои бадеӣ нест ки як худ танҳо дар хона шинӣ ва китоб хонӣ. Ин яке аз фанҳое аст ки мо бояд бо устодон бисёр машварат кунем, яъне ҳалли масъалаҳо аст, назариявӣ аст ва яке аз фанҳое мебошад ки вақтро зиёд талаб мекунад ва меҳнати зиёдро ҳастан талаб мекунад. ба ҳамин хотир аст ки дурӣ меҷӯянд. Шояд ҳамин бошад. дар зинаҳои аввале ки шумо ба ҳамин фан рағбат доштед, бароятон душворӣ пеш намеовард? душворӣ асосан буд, барои он ки ман якум бор буд ки яъне дар синфи ҳаштуминам ба хондани фани физика шурӯъ кардам ва дар олимпиада ҷо гирифтам. яъне мушкилӣ камтар буд, вале бо дастгирии устодон, бо дастгирии дӯстони ман ин мушкилиҳо он қадар ба назар наметофтанд. вале ин дар муддати 2 сол дастовардҳои шумо ин аллакай натиҷаи хуб аст ва пеш аз мегуфтед ки пеш аз анамон рафтан ба олимпиадаҳо дар дил тарс надоштед ё ҳаяҷон надоштед? асlan дар дил ҳаяҷон нест, вале вақте ки шумо ба олимпиада медароед камтар ҳаяҷон мешавад, аммо агар ҳар он кас ки ин ҳаяҷонро аз худ дур кард метавонад дар ин олимпиадаҳо ҷо гирад, яъне худро аз бой намедиҳад. яъне боварӣ ба худ доштан дар анамон олимпиадаҳо метавонад ба шумо ёрӣ расонад? бале, бисёр. дар озмуни тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост ки иштирок кардед ва дар ин номинатсия ҷои аввалро ишғол кардед, маблағе ки ба даст омад акнун дар чӣ сарф мекунед? асlan ман он маблағро дар сайқал додани илму дониши худ, яъне таҳсили худ сарф кардан мехоҳам. боз ҳам яъне мехоҳед навовариҳоро зиёд кунам, яъне модели худро боз мураккабтар кунам ва барои яъне таҳсил асlan сарф карданиам. ва ман миннатдории худро ба раиси ҷумҳур ва раиси шаҳр мерасонам ки чунин озмунҳоро барои мо ҷавонону наврасон ташкил мекунанд, моро ҳавасманд мекунанд ва мо мехоҳем ки ин намуди озмунҳо зиёдтар шаванд ва мо низ навовариҳоро зиёдтар кунем. хуб, муддассир барои мо мегуфтед ки дар оянда чӣ нияту нақшаҳо доред? яъне ман дар оянда нақшаҳои зиёд дорам ва яке аз онҳо хуб таҳсил кардан ва ба ватани азизамон хизмат кардан аст ва яке аз озмунҳои асосӣ, яъне озмуни ҷумҳуриявӣ, олимпиадаи ҷумҳуриявӣ мебошад ки ба наздикӣ баргузор мегардад. Мехоҳам дар он иштирок варзам ва мехоҳам яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол кунам. саломат бошед. ҳамчун як наврас ва ё ҷавони соҳибистеъдод ё соҳибҳунар ё соҳибкасб, ба наврасоне ки имрӯз шуморо тамошо доранд чӣ тавсия медиҳед? яъне тавсияи ман ба онҳо ин мебошад ки аз хондани илм хаста нашаванд. илм яъне дарахтест ки меваи ӯ ҳамавақт ширин аст ва онҳо аз ин илми худ ягон вақт пушаймон намешаванд ва вақте ки ба илм шурӯъ кардан дар аввал душвориҳо зиёд мешавад, вале онҳоро бо сабр бошанд, паси сар кунанд ва аз илм ягон вақт наҳаросанд. хело тавсияҳои хубу ба маврид ва мудассир барои шумо дар ҳамин озмунҳо ва дар оянда барои амалӣ намудани нақшаҳоятон муваффақияту комёбиҳоро таманно дорем ва бигзор дар ҳамин олимпиада ки ба наздикӣ баргузор мегардад ҷои аввалро сазовор гардед. хуш омадед ба барнома. ташаккури зиёд. ва бинандагони гиромӣ ёдрас мешавем ки меҳмони барномаи мо буданд Шодиев Мудассир, ғолиби озмуни шаҳрии тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм. барномаи мо идома дорад. дар табиат ҳар як ҷонвар нақши худро дорад ва онҳо албатта дар нигаҳдории мувозинати экологӣ нақши муҳимеро иҷро мекунанд ва албатта ҳар яки моро лозим меояд ки нисбат ба олами ҳайвоноту набототе ки дар табиат ҳастанд нигоҳи дилсӯзонае дошта бошем. ҷонвароне ки имрӯз дар табиат нақши муҳим мебозанд ин паррандагон мебошад. ба ин хотир биёед тамошобиёни азиз саҳифаеро ки доир ба ҳамин мавзӯъ таҳия гардидааст тамошо мекунем.
صبحتان بخیر بینندگان گرامی. در بخش نوبتی به شما یک چند معلومات جالب درباره پرنده بوم خواهیم داد. این پرنده صید خود را فقط شبانه شکار میکند. بنابراین به حیات گذرانی شبانه مطابق شدند. بوم نولی قطع شده و چنگال‌های تیز دارند. چشمانی تیز و مردمکی پرآواز شونده به آنها امکانیت می‌دهد که طعمه خود را در تاریکی بینند. عضو شنوایی خیلی حساس دارند. بوم‌ها روزانه در جای‌های تاریک پنهان می‌شوند. بوم‌ها در روی زمین خیلی وسیع پهن شدند. در تمام دنیا 200 نمود و در مملکت‌های سابق اتحادیه شوروی 20 نمودی بوم‌ها پهن شدند. در تاجیکستان 8 نمودی بوم‌ها با ما معلوم می‌باشند. از جمله چغز خانگی، بوم بیابانی، سپلیوشکا، چغز پرپای، بوم گوشدار و دیگر نمودی بوم‌ها نیز با ما معلوم می‌باشد. در جنگل‌های توندرا بومی سفید زندگی می‌کند که از روی تماماً سفید بودن پرها و اندازه کلان داشتنشان فرق نموده روزانه هم شکار کرده می‌توانند. در روی زمین بالای درختان لانه ساخته 2-3 دانه تخم می‌گذارند. پرنده‌ها، زرگوش‌ها، خارپشت و خاینده‌ها را می‌خورند. باید قید نمود که بوم‌ها و خایندگان ضرررسان را خورده به خواجگی کشاورزی فایده زیاد می‌رسانند. آموزش کیهان و عنصرهای آن خیلی جالب می باشد و البته در دایره اعلان گشتن 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف هر یک ما را لازم است که در این باره باز هم بیشتر کوشش نماییم تا معلومات‌های نو به نو را از خود نماییم. مخصوصاً برای من نیز دانستن دلیل‌ها درباره کیهان خیلی جالب می‌باشد. به این خاطر تماشابینان عزیز باید بخش کیهان را یک جای تماشا نموده از اسرارهای پوشیده و نیهان کیهان بی‌حدود آگاه می‌شویم. برج‌ها. آفتاب در یک سال از 12 برج کیهانی گذر می کند. آدمان قدیم از 88 برج کیهانی درباره 47 تای آن معلومات ضروری داشتند. در کره زمین جای نیست که همه برج‌ها را یک بار دیدن ممکن باشد. آدمان قدیم فضای کیهان را به منطقه‌های گوناگون تقسیم کرده آنها را برج‌ها نامیدند. آنها به نقطه‌های گوناگون کیهان نگاه کرده به هر برج نام حیوانات مقدس را دادند. برج‌ها با سبب در گرد محورشان دور زدن زمین در یک جای قرار نمی‌گیرند بلکه جای خود را در فضا تغییر می‌دهند. بیایید تصور کنیم که زمین یک خانچه ارغنچک بزرگ است و مرکز آن آفتاب می باشد. اگر با همین خانچه ارغنچک یک سال دور زنیم مشاهده کردن ممکن است که فصل تیر ماه ما در یک برج کیهانی و زمستان در برج دیگر قرار خواهیم گرفت. فصل بهار در برج سیوم و تابستان به برج دیگر می رسیم. این چنین کره زمین ما با خط استوار به دو نیمکره های شمالی و جنوبی جدا کرده شده است. هر کدام آنها قسمت معین فضا و برج‌های خود را دارند. همین طریق در نیمکره شمالی برج پراسرار کسیاپ در نیمکره جنوبی برجی صلیب شکل را مشاهده کردن ممکن است. این برج است که برای بهرنوردان راه نشان دهنده می باشد. بینندگان گرامی، این ادامه برنامه صبحگاهی صفای سحر است و حالا مهمان نوبتی به برنامه ما آمدن سنت‌الله عادینیف، خواننده صنف نهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 49 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه، ورزشگر در نمود جیوجیتسو و 11 کرات چمپیون جمهوری در این رشته ورزش. خوش آمدید. تشکر. صبح شما و بینندگان نیز بخیر. سنت‌الله، میتواند این لحظه برای ما و بینندگان میگفتید که
جیوجیتسو این چگونه نوع ورزش است؟ بله من میتوانم جوجیتسو اولین بار در دولت برزیلیا پیدا می شود که این ورزش بسیارتر اصولهایش در زمین کار کرده می شود. اصولهایش لط دادن دست، لط دادن پای، یعنی بوی کردن گلو و غیر اصولها می باشد. تکنیک ورزش وقتی که در زمین استفاده برده می شود، وقتی که دست را لط میدی یا که بوی را فشار میدی، یعنی همون رقیب تسلیم می شود. خب از کجا پیدا شد در شما ذوقی به این رشته ورزش مشغول شدن؟ اولین بار مرا پدرم به تالار ورزشی برد و من این ورزش را در آنجا دیدم. شوق و رغبت من خیلی زیاد شد و من مدت 6 سالش که به این ورزش مشق تمرین میکنم با دستپروری الجان دولتوف که او مرا مدت 6 سال است که تیار میکند و در بسیار مسابقه های جمهوریوی و بین المللی اشتراک کرده سزای جایهای اول گشتم. خب تا جای من معلومات دارم علاقه شما نامزد به استاد ورزش جمهوری تاجیکستان در این رشته ورزش نیز هستید؟ بله من سال 2020 که در مسابقه جمهوریوی در شهر دوشنبه برگزار گشت در آنجا من سزای جای اول گشتم و مرا همچون نامزد به استاد ورزش جمهوری تاجیکستان نایل گرداندند. تشکر. یعنی امروز هستن اون نفرانی که شما اونها رو راه و اصولهای این نمود ورزش رو نشان میدید؟ بله وقتی که ما در زال مشق میکنیم اگر من در آنجا هست از خودم خردسال که من به آنها یگان نمود اصول نشان میدیم و من از خردسالیم یعنی تجربه مربیگی را نیز دارم. تشکر. فکر میکنم که بینندگان گرامی ما از چنین نفران در سن و سال خیلی هم نورسی به استادی میرسن، یعنی استاد ورزش میشوند. فکر میکنم این یک کامیابی است، این یک موفقیت بسیار هم خوب است. سنت چخلی که ما میدانیم هر یک کار در اول دشواری های خود را دارد و در زینه های اولی مشغول شدن به همین نوع ورزش برایتان دشواری پیش نمی‌آمد؟ دشواری ها بودن اما مربی مرا دستگیری کرد و او مرا همان مشکلیات که در من بودن آنها را ما از سر گذراندیم و به این دستاوردهای بزرگ آمده رسیدیم. چخلی که ما میدانیم شما در بسیاری از مسابقه های جمهوریوی شرکت ورزیدید و از رفتی همون مسابقه ها برای ما قصه میکردید؟ مسابقه ها وقتی که اولین بار به مسابقه ها برآمد میکردم شکست میخوردم و جای نمیگرفتم و بعضی وقتا جای دوم سوم میگرفتم و مربی مرا دستگیری میکرد، میگفت دل شکسته نشود، اما این خیلی دوام دادن گیر همش میشود و بعد چند مدت من توانستم که جایهای اول را گیرم. فکر میکنم که تا ورزشگر اگر مغلوب نشود و موفق شدن هم بله پیروز شدن هم میتواند، چون از مغلوبیت ها و برای خود یک درس میگیرد و کوشش میکند که بعدا موفق شود. بله بعد هر یک شکست هر وقت که هر ورزشگر شکست میخورد اون برای تجربه میشود، هر یک تجربه یک قدم پیش برای پیروزی میشود. سلامت باشی. دشوارترین مسابقه که شما در جمهوری در اون اشتراک کردید برایتان دشوارتر وزنی‌تر بود کدام بود؟ از همه مسابقه مشکل ترین برای من تورنیر بین المللی که سال 2021 در شهر دوشنبه برگزار گردید. در آنجا از 4 دولت ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه آمدند که من در آنجا 5 حریف داشتم. 5 حریف خود را من مغلوب کردم و حریفان من پرقوت بودند. من بسیار مشق تمرین میکردم و مشق تمرین من مرا در همان وقت دستگیری کرده من توانستم که در آن مسابقه سزاوار جای اول گردم. حریفان شما از کدام کشورها بودند؟ حریفان من 2 تاش از ازبکستان بود و 3 تا دیگرش از تاجیکستان. با همه اینها تو غالب شدی؟ من اولین حریف خود را با گرفتن یعنی خالها مغلوب کردم. دومینش که او از دولت تاجیکستان بود هموطن خودم را یعنی با اصول لط دادن دست مغلوب کردم. سومینش را او هم از دولت تاجیکستان بود، من او را با گرفتن خالهای زیاد مغلوب کردم. چهارمین رقیب من از تاجیکستان بود که او را هم با گرفتن خالهای بسیار مغلوب کردم و
ман дар финал бо рақиби узбеки худ вохӯрдам ва ӯро тавонистам ки бо усули ла додани даст мағлуб кунам. ташаккури зиёд хуб. аз анамин суханрониҳои хуби шумо бармеояд ки дар баробари хуб ба варзиш машғул шудан дар мактаб низ бо баҳои хубу аъло таҳсил мекунед. бале ман дар мактаб ба фанни география ва тарбияти ҷисмонӣ шавқу равғати зиёд дорам. яъне фанни географияро зиёдтар дӯст медорам. саломат бошед. сунатулло, ҳар як варзишгар пеш аз ба мусобиқа баромадан ба худ як боварӣ дорад ва бархе аз нафарон дар дил тарс доранд. шумо анамин кадом аз ин эҳсосотро доштед қабл аз ба мусобиқаҳо баромадан? сараввал вақтҳои пеш ки ман ба мусобиқа баромад мекардам тарс доштам. ҳар як варзишгар пеш аз ҳар як мусобиқае баромад мекунад дар дилаш тарс дорад ва кадом варзишгар ки чанд қадар бисёр дар мусобиқаҳо иштирок мекунад ва аз ҳар як мусобиқа таҷриба мегирад ва тарсаш гум мешавад ва ба худ боварии комил пайдо мекунад. хуб, ҳоло ки ҷавони навраси дар талоши дар ҷустуҷӯӣ чӣ орзуву нияте дорӣ дар оянда? дар оянда мехоҳам ки дар мусобиқаҳои берун аз давлат иштирок карда тоҷикистони азизамонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ кунам. зинда бошед, саломат бошед. бинандагони гиромӣ, чӣ хеле ки аз гуфтаҳои Сунатулло бармеояд, ӯ як навраси соҳиби истеъдод аст ва хеле муваффақ ҳам ҳаст дар ҷодаи интихоб кардааш ва мо дар мусобиқаҳое ки дар пеш ҳастанд бароятон комёбиҳоро орзумандем ва бигзор дар оянда ба мусобиқаҳои берун аз кишвар ширкат варзида парчами азизи давлати худро баланд бардоред. ва бинандагони гиромӣ, ёдрас мешавем ки Сунатулло Одинаев буданд варзишгар, меҳмони барномаи мо. хушомадед бори дигар. ташаккур. саломат бошед. бинандагони гиромӣ, барномаи субҳгоҳи Сафои саҳар идома дорад. хуб, бинандагони гиромӣ, ин идомаи барномаи субҳгоҳи Сафои саҳар аст ва фикр мекунам Само ҳоло як саҳнаи ҳаҷвиро барои бинандагон пешниҳод кунем. биёед тамошобиёни азиз, саҳнаи ҳаҷвиро бо ҳам тамошо мекунем ва бо ҳам механдем. кани ина ҷои ин сусидаст ку ина ҳамун чӣ меган атёрка чи вай лозимуна хаям хелам ба дастам кушода мешаду накин охи ин хел набуд ина ки ин хел кардас охи ин хел набуд охи ки ина хел ва амаки лабай ҳамид намия ҳами хонаи мо камта ҳами корои падар меёрдам тие ҳами корошон бисёр ки кори намебинӣ охудам ҳами кор борам ҳам қад зиёд ки вақти муйсархорӣ надорам амаки шумо омада корои падари ма ёрдам тие ман сари шуморо хоридан мегирам. дадаҷон, ҳо дадаҷон, ма хонаи ҳамсинфмай ку Абдуллоҷон, хонаи ҳамво дар сайёркунӣ бирам? чӣ? хонаи ҳамсинфм Абдуллоҷон дар сайёркунӣ бирам? ба ҳеҷ куҷо намеравӣ. барои чӣ дада? 18 сол пеш ҳамо очаи хитам хонаи мо дар сайёркунӣ омада буд. инсоният дар давоми рӯз якчанд маротиба хӯрок истеъмол мекунад. албатта хӯроки саҳиғизо хӯрдан ҳангоми субҳгоҳон имкон медиҳад ки инсон худро дар давоми рӯз бардам эҳсос намояд. бале, бинандагони гиромӣ ва ҳоло ҳамкорамон Фирӯза Хоҷизода боз ҳам омода намудан як субҳонаро барои мо шумо нишон медиҳанд. бо тамошои ин бахш бонувон метавонанд ки тарзи тайёр намудани боз як хӯроки дигарро омӯзанд. бинандагони азиз, ин субҳ бароятон тарзи омода намудани як навъи хӯриши фоидаовар ва аз ҳама муҳимаш камхарҷро нишон медиҳем. хуб, мо инҷо шалғамча, тухми обпазшуда ва инчунин бодирингро чоркунҷашакл реза менамоем. сипас шурӯъ мекунем ба реза намудани кабудиҳо. инҷо мо аз шибит, гашниз ва пиёзи сабз истифода менамоем.
акнун ҳамаи маҳсулотҳои резашударо як ба зарф мегирем. мувофиқи таб намаку мурч илова менамоем ва албатта омехта намудани майонезро фаромӯш намекунем. инҷо ҳамагӣ 2 қошуқи калон кифоя аст. хӯришро омехта намуда бо истифода аз тахайюлот ва завқи хеш метавонед рӯи лайли бо усулҳои гуногун оробӣ диҳед. хуб тамошобинони азиз, лаҳзаҳои хубе доштем бо шумо ва оҳиста оҳиста барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳар ба итмом мерасад. агар тавониста бошем ки бо барномаи пешниҳод намудаи худ ба шумо таби хуше бахшида бошем, пас дар самои хушбахтӣ парвоз хоҳем кард. ва умедворем бинандагони гиромӣ ки имрӯз барои шумо рӯзи хубе хоҳад буд. албатта ки метавонед тавассути шабакаи телевизиони Баҳористон имрӯз ҳам шумо барномаҳои ҷолибу рангу ранг ва филмҳои тасвириву ҳунариро низ тамошо намоед. бо забони Шокир дошан аз ин диёри зебоманзар ва бо чандин нияту орзуву омолҳои дигар, инҷо барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳар ба итмом расид. бо умеди дидор, хайр.